ai lol foi upos fumal tasi na le tasi ar foi upulela tatu foi tawina. Pai lai ngā tolo foi upos fultasi. Ia mene pe o ielo tuspa ia. Foi tau leo tele foi tau. Le lau fai taua tua le whaperitania le tunu. Le fai upule na. Ia matoe fitu na i ailo na wha Samoa e. Tu sao mai le whaperitania le na. God has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart. Yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Ua whaia ia mea umalawa e mātango fia I o la tōlawa tausanga po teimi. Ua ia tuina fo I le whaavavau I le loto le tangata. E le mai loe le tangata le mea ua whaia e le atua mai le amatanga e o I le ngata anga. Lo macho tua talo ia che oe le galua mai lo nganga pa ia o le mea lofa fa le nganga o le mafau fau ina ia langona ai e o tangata I le ngata I lo macho loto I fale o I lato uma le tino ke riso fa longo mai le atunu lo macho tua I le fa longo I le neisa vali ina ia langona lo fetala mai teimi o macho iai. Au mai le valeo le me whainga luenga I le atamai o elo mata uatua I le suafa o Yesu. Amen. La whaulu tala le mele la utala noa tuai I le neitaiao o le matango fie o le swinga I lona teimi. I'm going to entitle this message The Beauty of Change in its Season. Hallelujah. O lo fa longo mai le ulu tala o le savali o le neitai ao e pe a tele vave lo fina ngalo na e fa pelea e le o swinga umai e se matango fi. Ai so se au tua o se fe au le tua e le faua mai fafo ainga. O le au tu o lo aui mata aui mai to tonu o le fionga le tua le au tu le. O le tusi o whailaunga e tala noa I le vaai I la loifo le la. Ma le vaai I le lalolangi mai lunga e o le la. E a mata le tusi o whailaunga I le whamatalanga I le o langa whamatalanga whaingofie e le o iai le atua. E whaupu ai mai le mata upu mua le mata upu e lua e talatala I nā le langi ma le tawilinga o mea uma a e taula uma I le whaupunga le nā I lalo o le la. E whatauwaa e matua whatauwaa lava mea uma lava ua whaia. Fai mua tau mua fai upo tolu sase me maua le tangata ia na ngaluanga uma e tinga ai o ia I lalo o le la. Fai upo iwo le tau mua e le ai se mea fou I lalo o le la. Fai upo se fulu wha le tau mua wa au vai au ngaluanga uma ua whaia I lalo le la whauta o mea whatauwaa o le ai le matangi. Lua le matau fai upo fultasi o na o ai le ngā luenga uma na whai e ulima ma na ngā luenga na o tinga ai whauta o mea whatawa uma lava ia ma le ai le matangi I le ai se mea o ngā I lalo
o le la se fulufitu fai upu le matau po lua o le mele ua au ino ai le olanga nei ua le anga ia tia unga luenga ua fai ai lalo o le la ua o mea umala vai fatau vaia ma le ai ia le matangi mai le vainga lea e le fetau ia le urutala o le savali o le matango fie o swinga e o latou teimi ai o mai lo le matau po tolu sui lo le whaapunga le mai lalo le la i le whaapunga i lalo o le langi o le mea malona tausanga i mea umalava ma ona lava po umalava i lalo o le langi. Times and season of God and the things under heaven, the perspective is changed. La mai lo ina o mai lo i le olanga e iai le atua fai mai loa le tala tu sala o vaenga uma ma ngā solonga ma swinga o tātou o langa swinga e whatautai mai le ao o le atua o the life with God and tanto vai iai le rangi o lo iai le atua i me le lela e oti li tangata o le lalorangi e oti fo le tangata o le atua e whanau mai le tangata o le lalorangi e whanau mai fo le tangata o le atua ai le ei se oti o le tangata o le lalorangi ia te ia e le ei fo i se winga o le ola o le tangata o le lalorangi ia te ia e le ei se winga o le fia o le tangata o le lalorangi e le ei fo i se winga o le siva o le tangata o le lalorangi a le tangata o le atua na te iloa e iei le winga o lona olanga e iei le winga o lona oti e iei le winga o mea utato e iei le winga o mea ufisuiai e iei le winga o lana siva e iei le winga o lana pese. There is life, there is purpose in this life. Le winga le o le tala matango fi e matango fi swinga i ona lava teimi. Amen. O le mea mua tau te maa o whau iei o le mau ma leo tue teita ina i tātou i le na whaia mea e matango fie i o la tau lava teimi. E matango fie le na whaia ua ia whaia mea uma matango fie i o la tau teimi. Hallelujah. Au le tā ua ma le whaamanatu le ia tātou tangata o le atua lango le lalolangi le tātou te o le lalolangi swinga. Life is about changes. Swinga mai le teimi ngā solonga le mea o tātou i lo lava le tātou soifuanga. E au mai ei tātou langa o le matati o ata le tau te wa ai ei mea umba le matango fie o le atua. So le matango fie lo le atua e nofo i o tātou loto and from that we can see the beauty of life. Tātou loi le matango fie o le atua. God is so good. Le lei le atua o mea uma lava i winga le atua o le pai o le atua e matango fie le pai o le atua e matango fie le lei o le atua e matango fie lo na finangalo e matango fie le na pule e matango fie le na famsinonga e matango fie na polokalame matango fie. Everything about God is so beautiful, so good, so nice. His person, the world testified to us about that. Ole tua ole pongai le ole matango fie mo le la le ma me umala mo le olanga mo li mau ia le fofoanga ile matango fie mo le le ole tua. Hallelujah. El ma fuanga na le ole swinga na falongo mai la ia. Swinga ilona teimi. Matango fie o le swinga ilona teimi. Hallelujah. Koe whāro mai. Le matango fie o le swinga ilona teimi. Hallelujah. Por kalame ale atua. Mai lava le whenga tuai. E o mai le whenga fōu. Matango fie. Le mafuanga lea. A o le teimi ua whaasanga mai ai le atua fai se swinga. Swinga ina ia i loa e tangata lo na matango fie i le teimi o le swinga.
Amen. Koe whalongo mai. Ale nofo le matango fio le atua yo tato lotu. When the beautiness of God is not in our perception, we will not see any beauty at all in any change of life. Amen. Na nga solongo le olanga le winga le tala na tau folatu lu mo le matanga. Ai el tangata. But God, ole atua. Lela ona ole atua lele. Ole atua matangofi. Aola ina fai mai le swinga le atua. It doesn't matter po le ale va ai le lolangi. Talo mai fa le atua. E matanga le swinga. Ile tangata ele o iai le atua lo na loto mana ia le iloa o tavilingo le olanga mai le limo le tu. E matanga, why? La ngau tangata le lolangi asa o fa ise matango fia ona nafi. E no fo ia le matango fia na ona nafi. A ola na fai mai le atua se swinga fo e fa aka uma meia mai le matango fia ona nafi. Ale tala le atua e saule aso. Bona le. Hallelujah. Le winga le tala. Kau ke le mangao ingi swinga yo tatou mafau. Ile na tūra tangata. Le tala tu spaya, God is moving. God has a beginning and an end. Le winga le pese le sa pese ne la foi pese. He's the Alpha and Omega. Meaning that life is a journey. Ole olanga le savalinga. Ole olanga mai le point A, mai le A, le P, le C. Hallelujah. Ole taua la yo tatou. Because God is a God of purpose. Ole atua fa moenga. Le winga le tala foi launga. Life has meaning. Life has purpose. It's just elena se stabilinga le lang elena ona ai mai masau ye pi na. That's not life. Le tala jus mai. Life has purpose. Ye ona winga o mea uma lava life fa ye le atua. Fa pena lava ona malue. But God is so good. Lela o le swinga e fai le atua ilona tei. Le winga tonu le tala fila uma. Matango fi. Mea fai le atua. Iona teimi. Look at our lives. Ma le swinga na fai mai le atua le tato wolanga ma le tato savolinga. Fa ainga lotu mo tato wola ileti. We have witnessed le matango fi o le atua in our time. Le tato teimi. Ma le ngalue mai o le atua, ma o mai le swinga yo tatou loto, ma o tatou mafau, matango fie o tatou ola, fai le iskanga o le makango fie I o le ola oe, I le teimi le atua. Ia koe li liu I le isi tu mai fai ai, a ele I losa o matango fie e ke loko le anga. Ia toi fala au seis tangata ai le lola le matango fear swinga nei e mo mir fa folo ma fo le upo le tu. You need to renew your minds with the word of the Lord. La nga fala ma fa na o le tu. There is beauty. O tangata ye swinga yele. There is beauty in the lives of people. E to tonu o le swinga ale tua e fai I lona teimi. Avis popo mo Yesu. Now, la kakia uma isi mea. Ai tato wa mai le swinga, pure anga o tato malo. Okay? Swinga. Swinga I le teimi ale tua. Change in its own time. Praise the Lord. God ole atua tau te vaia I le merea. Sa tato filifili, sa tato tatalo, au leo ua sau le whaiunga, wa umana o tato le matango fio le sovereignty o le tua, the beauty of the sovereignty of God. Leo a mai le whaiunga, whai mai le tala tuspaya. You and me, o tato tangata le tua, Samoa.
must comprehend the beauty of this change in its own time. Tafa Samoa, lela o tātou tangata o lea tua. Po whele mea na alu iei lau whiriwhiringa. Na la oa mulmuli a koe en melenga. Ai te iloa lau atua. E te iloa le sovereignty lau atua. E te iloa le pule au awa lau atua. Na toi pepese toi foi le la ye lau foi pese nei o le whaea ma le tu mai lalo pule le atua. Ai whaia le whiriwhiringa oe. Lela, o le wheaua le atua, o le taua lo iloa, malo iloa, o le matango fie le atua. Lea whainga ka ngaka. Lea whaina tangata le puleanga. But this is from God, who is beautiful. Ai mai le atua, e le ai se suinga e whaia e le atua e le anga. E le ai se suinga o pule o tatou ainga e le anga. Le a whaina po le ale mawhau o tangata I tangata le whatinoa le swing. Every change of authority o le tala le atu spaia e matango fia I lona lava teimi ua tulai mai ai e pule. O le wheaula le tala le lei, o le taua le tatou no nofo le tua Faafetai le matango fia o ana nafi. Faafetai le matango fia le pule anga o tatou ainga ana nafi. This is a new pule. This is a new regime. This is a new authority of its own time. Hallelujah. Taua le tatou lo ina ia tatou ilola le matango fia le pule anga wa tulai mai Samoa. Are you going to look at this puleanga from under the sun? Or are you going to look at this puleanga from above the sun? Are you going to look at the puleanga le fast wa tulai mai? Mai le vaai fa le tangata? Pe te vaai le puleanga le fast le wa tulai mai le puleanga mai le atua. Le atua. La waluatu fo ia te autou le au whainga luenga le malo. Thank God for the beauty o ananafi. Thank God. Truth sets you free. O leo modi fasalo toi. Faafetai le puleanga o ananafi. Faafetai e sa taitai le atunu o ananafi. Faafetai e lo la angale ai la kaukele o maisi mea. In their own time. Faafetai. Ai fia I lo le matango fie. O le swinga ua whaia le atua. I lona taimi pule awao. Then you have to submit. E mo mia la le sui alo makiok. Usu lau pese le atua e Faafetai pule anga o swinga o na nafi. A le pule anga faulea. Whaamanuia mai lau loto. Ina ia o iloa le matango fie o le pule lea I lona na taimi. Amen. You okay? You okay? Ame spopo mo Yesu. E ato tangata le puleanga lea. No. Praise the Lord. Ai o le puleanga ma le taimi e whai mai lea. Tu whalongo la ia le mele was sets us free. Because se ma whai ona le iloa e tātou Samoa le matango fio le puleanga lea. If you look at this puleanga from the perspective of comparison. O e lei, ma e na e na nafi. A e no foi le melea, every now and then. Ele ngata te compare ina le anga ngafi ingei.
But you will miss out in our loyal submission. Ilenga au bayar swinga ilona taimi. It is like it fayatu le atua. No. I don't clear the pule angalea. Well, let me so aku. E umala le pule angalea e te lei lo se matango fie. Ai te lolo mafutia. Koe walo mele foi ngalunga malo. E te lei lola se matango fie o le atua le I le pule anga fatauwa. Le atoa. E te lei loa ai le belia. Ai te loa ai lo mafutia. So le wigo le tala o leo of tulai mai le fai ngā malo fo. A ole te mo la tō faiwa. Let's support the rulership. Ole mele mana oile tua. Wa tulai mai le pule anga ta vita. Le ale mena tupu. Se fulu tau sanga o ka vili le mea. 10 years David was away from his throne. Tau te fai taula I ele story. Ma fai tau ama na tua tatou na ta vita le fai ele tala. No, the implication of the story, this is the reality of this life. When we don't embrace the new change and rulership, we're gonna miss out. Miss out. Lela, e fire tualem ne. Ai fire le talia o pureanga. Did you read the story? Read the story from the perspective. Lo te vai a join. Ola le mena ma wai no, nothing. Ola le mena ye, mo wai le fa laka le siores. Mo wai tau pulpulenga le. There was no trust. A letter to fight out yay, pea, and we missed the message. We missed the message. La lea, Samoa, kako fale ole anava tausi del tato fale. A na tato o ese tu mai fa longo sa o ko wai. Ele ai se me ka o sa ka fa oinga, e la ku keke sa o le ai. Ma fo vale le ai, ma fo vale le ru. These are from God. E tango mai lale tu e faile swinga ilona ting. Falongo mai lai. E mo bia nga wa yo tato. Ma tato ono sai. Leanga it takes time. Kau ke lo ai ma ka ofio le ku I le mele. La le si melo mo le la ku. God brings a change. Amen. E ke mala le mea le te fai atu le tatu longa fa Samoa. So stanga te te ai le ainga. E ke ola fa lau kankan. E ke le ola le loko le lui. Ke ola la vai. Wai, nga ole le ale te fa sanga ai. Cause you missed the beauty of the change in its own time. Lela wa tulai mai le swinga Samoa. Oi. Lela le fa mai tala tu spaya. Wa tu wa le tu le fa vau le loto le tangata. Second part of the verse. God put eternity in the hearts of men. Lela we ngol menga heavenly perspective to judge everything. Tau te vai ai le lolang kau ke vai ai le langi. Kako wala fa vau. Ai tau te le fa tali sei kako wo le langi. We're gonna make the most of life while we're here. O le tau te vai ai male perspective le langi. Le tu yo tato loto and we look at this. Matata talo ai ngalue mai le tu ai. Why? Because God can change his thing. God can e mafai le tu na vali le me matanga fai ma me manga. E mawhaia lea tuara si mai le whātaua a vea matangata sili ona matautia. Ole lalolangi, we look for qualified people. That's not how the kingdom of God works.
God qualify the people that He choose. Ika lue le tua e whaau penga le tangata na te whaia. A whai mai le tua se suinga. O le atua na te tapena ina. Ma whaau penga ina. Ma whaanga waa ina. Ma whaatotoa ina. Le suinga na i whaia. Not ne. You okay? Amo. It's eternity. Why don't you loa? Famatala tu spaya. Atato ma fo faune le tato iloa. Ile ngalwe ngale tua mai le amatanga e o le faiunga. Tau te le loa. On the first step. We know what the Bible says. Tato iloa le faanga for langa male. Fa o le tanga le tua mai le amakanga se o ko fio mai suka yao. We know that. But the ups and downs of that. Ngalue limo le tua. Ai ke le loa. The mountains and the valleys of the full counsel of the word of God, you have no idea. Leala le tau o kako fatua tua, malakako trusting o le tua, ile swinga matango fie o le tai. Because you don't know. Lealung. Daya. Eu falongo e a foi se me ko le lau ngon nei Samoa ta foi le mantua uma lau o lo ma tango fie. All depends on how you look at this new change. All depends on that. Pete va ai fatangata, pete va ai fale tua le mele masange ka ko pete va ai le to falo loto le kala. Ia pe tau te vaa ai le feelinga kala lumo kau kula fale ma foi lava uma ele ia se ko fa ma au mai le makwa kala. How we going to look at that? We will never be free. Never be free. A oila tanga tole tua. Ia oila se ki ka ko fe aulanga. Ka ko lau penga e paloka ke fapea ale wa mal story. Now we stand together. Le taimi Samoa o to wale manui le famo moe te lia fata mali le manui o le famo moe lia fata mali aya o lea sa tatou fai le feelinga au tatou le tunu tala le ngafa o tatou ainga. Now it's time tatou mai. Okay, that is over. Tatou mai ka ko rally mo tatou tangata Samoa. Sili langi o tatou mafau mo tatou manatu. Tatou sapai tali le pule anga fo swinga matango fie ele ona ota ngata ole pat ole pule anga. But God makes every change beauty in its own time. Ele ai se swinga fama mau. Le lope koi fai foi se swinga le ku ale ka ke banga. Le lope koi fai mai se swinga wa le ko foi o sol palo ka mi lo makai kwa. God is still moving. Samoa, don't miss out. Langai le ola auli makanga ka umai I le mea. This is about God. This is about God. This is about God. Sets us free. Ale ai Samoa. Ele lopo la se stala for yatu. Sei se foi out. Esse mo tala le o te foi atua. You will live a meaningless life. Lo loto e so wa ina solo fa pea. Fa sanga I maftianga. Le lo penga sa ba wia la nga luenga e uma e wa kuli o le mixka. O le pule anga. Swing o le kai.
Yesterday is gone. Ele tala Faafetai o to Faapea tusi Faafetai o to a paulela au I sasai. O na taatia I lava le I sasai le ai se la au e pau I sasai. Ai koe whasanga mai palasi sifu. What's the matter? There is a principles of finality of everything. A principles of finality. When finality comes, that's it. Nobody can resurrect it again. Ele se sina toi au mai ba toi fatu mai la au palasi sasai. Ile taimia le tua. Ao na fa pa le tua le la au sasai e ta tia sai. No man can raise it up again. Why? Pule le tua le kaimi. O mea tutupu ma o tatou olanga. Every season is ordained by God. Samoa, it sets you free. It a conviction le for your tualitala. Ole nei taya. La fa umala la ngor kaimi. Now le ta olena. Let's all come together as a nation, Samoa. Let's all come together as a nation. Let's forget about yesterday. We'll touch our mind. Tato ole aingo le tua, tato tangata ole tua. Tato wa vai po la matango fi ole tua tau te maua mai I mere. Ma tato tatalo. Pol kalame le tua, tatalo mole pule. Talo mole pule. Praise the Lord. Well, okay kako. Awas mo po mo Yesu fai paki kere kako. Let's come in unity. Ngai tau te fiu Samoa. Kau ke fiu kau ke whaiangisi mea. Authority belongs to God. Ole pule ole mea mai le tu. No matter what. Tau te fiu e kau ai maa I le pulenga swinga. E koe fo I mai maa ya kako. Ke fia vai le matango fio le atua. Le matango fio le atua. Le taimi o le fast. Le siri pe akau ma oke ia. Le matango fie o le swinga o le kaimi o le fast. Alu ai uma foi le kamo le fast. Wa uma foi le makango fio le fast. La ngai leo le kaimi nga le fast. Wa uma le kaimi le fast. Oh, am I getting through? Ale taimi nei kaimi le fast. Samoa kaimi le fast. E leo se kaimi le HRPP. E leo se kaimi le sub. Kaimi le fast. Its own time. In its own time. O tatou falela o ngalu luenga. Hear me and hear me well. O le fionga kukasi. Submit. Submit. Failele yo faiva ngalue. Failele mfalongo. Ile teimi. No falongo. Faile interview. Ta wele official leo le la fa mai fa tatu Samoa. That's a good attitude. Ole tala la mai ole official le nei. E no fosa uni temi ofisuya ingo puleanga. Ole puleanga la va tu mai nga wa ye official leo. That's a good answer. Tatu. Ya, vai mai la ia fa la ole tua. Be ofia me nga lu ilo palo. Kapungi gay the man. Okay, go sit down. Go sit down. With joy. Okay, now for now, with joy. With joy. Afai ngai baloka ia la vea, leu koe kume la vea, ia Yesu. Okay. Afai ngai baloka ia kele ia wale kulai mai kele ai, ia Yesu. Ai leo la vea, po kele ai,
le kako mea. O le kako mea, o le matango fia, o le fast, i le taimi, o le fast, taimi le atu. Samoa, i maguia kako, i le matango fia o le swinga. Fai e le pule o le atua, e lona taimi. Faafetai to manuia. Let's submit loyally. That to submit male loto mau. Our submit fa afa. E kau ke le iloa ile matango fio le atua e onga le swing. Nanto fa sangai tatou lava fa bau mo tatou. Faafetai taimi o tuanai. Faafkale sa pipi. Pau kau ke le iloa. Wai HRPP ulu pakoi ala o kama fai fe au mai aso kunga. Ele ai se fai fe au nga la kuma mao ngei fai kai ngon kulu ngi fong kakalo le malo i ngaso nga o wai le kui. Ma o fai mai er ko ngo kofi lau mar ko ngo poloka ngo fos. O ngo wo kuai aku le sikai o felu. Ngo la ko pe mori o ka vale. Fa mai ko inga. Waso o mai ke sa wai fai le lok. Sau apepe a mori ai lola o ka sau o ke pole fu pe o mori fakaria mai le so e le mori ai o pe sau so la fogo lava I lo mole wala. You know that. I knew the beauty of that yesterday. I knew that. O lore mata o fie o le sa pipi a afi. I know that. We all know that. But it's time to listen to God. Time to follow Lotu. Upo masani ai tatou le tunu Samoa le tau whalewa e le tu wha maunga se tasi. So how do we apply le a tatou ngai kako loko I whale mo kako ainga? How? Oina pawale ana meu keiri kaka I kako hu falolo mai sama kau mai fafu. O le tangata I sau mai fafu ana te le lo fa alolo le pule ngali fai pule le ye le tai. No, don't do that. A talo ile tua mo le malosi o le sau fainga ainga pule anga ainga pule anga lui e tatu no le mata go fio le tua ala yo la tau faiva. A pe na vole the same principle that we go there, God. O ke le filfilia se sila o baingale. O ke le pa lokai fo. But you give me a different answer. And I'll submit. My wife. Ile tua. So tatu o mai vadas. Dala tus pa ya. So se mea inga manga ya. Para maka go fie. O ainga. O kako uma. Ai tatu o mai vadas. Let's stand. Hallelujah. Faafetai
matangofie yo lato keni Whailau kule Lo wanganga I loto Samoa O mai le tae o fau mai le po o mamae Lue mai lo wanganga I fusia I mato uma I reia mato mata mata I lo matangofie I le swinga O mai lo na lava teimi
mātango fia o taitaingo ananafi. Au mātou te talo I loa ao, I le swinga o pule I ona teimu. O oe te whaangava, o oe te awha au penga, o oe te wha malamalama, o oe te wha toaina, o oe te wha pulaina, o oe te wha potoina, o oe te wha manaina. Swinga, o le pule, teimi o Samoa. Iei lo file mui a inga, iei lo file mui no malala whanga. Iei lo file mui ai lato uma o e na tausini o. I le whainga file filinga. Iei lo manuia ia Samoa ma fesuia inga loa ia. O le pule ma le swinga fōua e au mai lo mātou atua. Mafutaino I mātou ele nganga po ia. Nei maso umai whawawau tātou amene. Praise the Lord. Awa ke wawhai laru. Lewa uma mea rauria. La koe kār pesere. E aru ke whakalofa kua I, whakalofa kua I, whakalofa kua I, whakalofa kua I, kalofa. E le ngā le pese whai le United, o le pese mafusi mai le sika ngaka. Koe kār pese kā kōreng whai. We are united. Jesus Christ, we are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of thunder. We do all marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty
Tatua lalai lalo. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele
ia whaatalo whantu ne fiafi alo ngoa sua la ulu le fau matamua I sa loa ngai fo whanga I ampalauri ia ile tausanga tasi le lua afe su fitu ma le lua afe su walu ia sa isa wanoa malanga tua I 𝚟𝚑𝚍𝚎 Samoa le atunu pele o te Faafetai le atua o na wano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona whapena na fia alu pa ia po no le atua ia ele se taimi po talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lua afe lua lima lo whapena na ia wha moe le tatu malanga ia whai te fia malanga mai lo ainga pe ai se wanoa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le monga olive ia lo ia il perfetanga le tua le malili le fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le monga olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a fia I loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atutupu foi ia lo no le leile tato te malanga tuai ia 𝚟𝚑𝚘𝚎 awana ingalo ia te oe whamlianga le atua ia o lo tia I o 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia o ta ua la valo ia I fuafuanga Faafetai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awana ingalo o se fiafianga tele fo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia I le nganga ma misia I no pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le whamoe ona o Yesu. God bless you. Faafetai. Hello, talofa lava, pulavinaka, and shalom. My name is 𝚗𝚑𝚑𝗥, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talofa lava, ua paanga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfana o malanga 𝚟𝚑𝚘𝚎. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famonina ia ole te la mea le lei uma ai o se o le maunga whirua ingale na tatalo ai a Yesu Kristo ai tu mai ia iria ma mo se resi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male panga ngele tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai ma na ia fo o e te soli fo I au le tua sa fe malanga lu ia te te to ne mo finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. Talofa lava and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians.
And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor 𝚗𝚘𝚎𝗓. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu paia Lemalu, Samoa, ya olo wingoa o ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele liisa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le ori ona 𝚟𝚑𝚘𝚎 ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele I mātou 5 fa I mātou sa whaien mātou baptisonga I sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whaifoi le viinga, ma whaipesenga, ma whaile tautalonga. Ia ona o le anganga Faafetai I le atua, le iawa noa tala mai e le atua, ia a whai o iaise mo I mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Faafetai le atua mo le nei amanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu I ate oe. Pe a whai o I ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa I ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le I tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai I ai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.